Buna, kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori, Nichisemo chinde chinyinge. Nigo kotonyora, asite kode ya Star Times, Channel 195, Go TV, Channel 824, na free to air decoders, Digital TV, na Smart TVs. Scania TV yao, na boigo onchore ilio yao, igo iko yenyore. Dizi TV, nigo turine kirenga, ekio korentera, emerubuli emerunge, chinka kichonsi. Dizi TV, Obwensu, Uomogusi. Keroyo mona bwate obosibore bwo kwemanya korengana nerichiko. Nagekogera ase entunda ende megetaseni Kiandizi TV to kubaletera emanye Jumatatu. Kiraritkoria Jumatatu enseyemo nabo igo chinsa isato. Imeya emanye Jumatatu omwancho muri ligo to koletera amanga yanyareko baga gwateka imena isko yorogongo rwagusi. Ntobe togo gusangereria amange kubwatirana n'abasaki baito anene chinga kechiga bakenya bagendrete kwe murungania kubwatikana nogo kunga kubulima. Nonyera bonigo oboteneri bwa serikali ya Kenya kwanza bagendete ko bakubulia bakenya banyareko bawo kanyeka chinga ki bagendete ko bakubeka emerobelio yokwenekia buna obogima bwanyareko babokoroba. Ayonsi nimeye manye Jumatatu ekerbo igotora bwatirana nere Joshua uta asensemo yebimanyirio. Naboigo emanye chigosoli nigo maranyareko mokomerana amonere Sultan Victor Obanga nyareko bagatorera mange nganyareko bagwateka korwa ase ebiti byeito byechigosoli. Tombo cha gosangana nche Evelyn Osero na nche Josephat Amisi. Imeya emanye Jumatatu. Nyabeta kiraritu korie wiki kurwa Jumatatu wika Ijumaa chinsa ibere nenusu chiabotuko Imeyandizi TV. Nyabeta obolemi nobonda n'umuruburyo bw'ogwesemya nakwimanya iguru y'obolemi bw'ekerero. Asa abalimi bonsi imeyaliro bali agusi nabeire ngo batebya nga obolemi nobonda naboigo obolemi nesiro nabeire ngo gotalia imeyaliro bali agusi tumera n'abalemi ao asto gusangana gukwana mange obonda bwensi ya Kenya nigo bokorwa ase ebimeri ao gati ebimeri ebyo nekawa echae gati ebinde binge imanye obolemi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero y'abalimi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi igombwatie imeyo moroberi bw'obolemi nobonda oyogochera botambiri tukolia maine ense monene usugo ikachinsa ibere chamagoroba ndocho koletera amangana mange igoro y'obolemi nande nigongo batebya nga tekana irio tware obolemi obonene elindo onyara ko bagokora obolemi nabo gotwara ikigingege sinini kurinde okoro obolemi bosomete nando nyogotete ndagere yetio kebuya elinde linayo igwe obote bwoko yeria endagere yo niganeti egetunguo kore para igochigwerte nganyare boyekire chinsaga obolemi nobonda Jumanne chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukuria Jumatano chinsa isano ni mochia mugaso na Mildred Momanyi. Naro producer yane mbwati tu ande bakasomole mimbo boli na ki akora mabera yanyara ko bagagwansaiga Dizi TV obwensu bw'omugusi nigo bono yakonikerundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogonko bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders.
isaikomi nenusu gwikensayemo ya Maragoba kere Jumapili nichinga kichumurubirio w'EMISA Jumapili na Joseph Mokogoti. Asireteli atata elio mwana alio moyo mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Amina. Milele na milele. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Umwanchwa umurigerelia ngokwarigania asomoroberio w'EMISA Jumapili. Gaiga na otokonyora amaigerio igoro ye Bibilia. Gaiga na otokonyora chisara chicho cha Katoliki alese twebire twonyara kwenyoria na gaiga na otokonyora atano amatingu imeyo moroberio. Ogosoma kwebanjiri amatera aliyogosaba nabo igabateri korwe chikwaya ao abo bagokorentera amatera atana amatingu y'EMISA. Wate tarikina inche Mokogoti Joseph kela Jumapili tise 10:30 mpaka ensa ya moya Maragoba tomocha Twari tariki kere Jumapili eliubwegokie imeyandizi TV. Moniga nechinsa cho omoroberio w'EMISA Jumapili nande munere kawaida lero ntole nomogoko konyora EMISA Jumapili live kurugaiga ase Parish Ogembo nandi gotore Ogembo enyene kurunga St. Anne's Ogembo aseigo karibu sana na abaraginire mwensi abakristo abakena banene nande ntore nebyo sana asenge jonga litiko lya lero konyora tule EMISA fata gochigotora fata espon abaigo fata in church no arengera kinendo sukirake fata espon fata in church fata nzare gasukwa kidogo fata espon nero gochigotora EMISA yelituko lya lero nande munere kawaida nyuma tutarachaka kende yonsi tigatwebeke asomo nene tomanya gochaka omoroberio aserieta lya tata elio mwana lya moyo mtakatifu. Amina. Masoge Maria waichoire neema Mungu nali naye kwanyolire egesyo kubwaba kungu bonsi na Yesu mwana wende yao nali negesyo Maria mtakatifu ngina Nyasaye otusabire ntunabasalya ono nasekere kyoku wito. Amina. Wana wastata naso mwana naso moyo mtakatifu na bwalenge kale bole bono burabe emyaka yonsi. Amina. Tato mwana mbuya mono asenge jo chinga kiechi Bujamona asenge njo twaikire baligeretie omorobere w'EMISA Jumapili baseni bonse tata Nyasaye unatogo chaka nako bwamono fa bwansu nobwo mogusi naende bali batuligeretie se Facebook ndese TV News digital nabo iko gotera kogo chaka EMISA. Karibu sana.
Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe na nyinyote. Ndugu zangu katika Kristo, leo ni Jumapili ya 33 ya mwaka wa kanisa, na tunaitwa sisi wote tuwe waaminifu katika utendakazi wetu, na zaidi ya yote kukesha kila wakati, tukiwa bado tunazitumia talanta ambazo Mwenyezi Mungu ametupatia nazo, tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo haya matakatifu. Na muungamia Mungu Mwenyezi kwa maneno, kwa matendo, na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, na Bwana Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Bwana utuhurumie. Kristo utuhurumie. Bwana utuhurumie.
Bwana Mungu wetu, tunakuomba utujalie tufurahi daima katika kukutumikia. Maana kama tukikutumikia wewe uliye muumba wa mema yote, tunayo heri iliyo kamili siku zote. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Somo la kwanza la toka kitabu cha Methali 31, 10, 13, 19, 20, 30, 31. Somo katika kitabu cha Methali. Mke mwema ni nani awezaye kumwona? Maana kima chake chapita kima cha marichani, moyo wa mumewe umwamini, wala atakosa kupata mapato. Umtendea mema wala si mabaya siku zote. Taa yake aisimiki usiku. Utia mikono yake katika koskota, na mikono yake uishika pia. Uwakunjulia maskini mikono yake, na uwaonyeshea wahitaji mikono yake. Upendeleo udanganya, na uzuri ni upatili. Bali mwanamke amchaye Bwana ndiye atakayesifiwa. Mpe mapato ya mikono yake, na matendo yake ya msifu marangoni. Hilo ndilo neno la Bwana.
Zaburi ya kuitikizana. Taabu ya mikono yako hakika utakila. 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 Heri kila mtu amchaye Bwana, aendaye katika njia yake. Heri yao wale wamchao Bwana, utakuwa mwenye heri na baraka tele. Taabu ya mikono yako hakika utakila. Taabu ya mikono yako hakika utakila. Mukeo atakuwa kama mzabibu uzao vyumbani mwa nyumba yako, wanao kama miche ya mizeituni wakizunguka meza yao. Taabu ya mikono yako hakika utakila. Taabu ya mikono yako hakika utakila. Tazama, atabarikiwa hivyo yule amchaye Bwana. Bwana akubariki toka Sayuni, uone heri wa Yerusalemu siku zote za maisha yako. Taabu ya mikono yako hakika utakila. 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 Somo la pili, Tesalonike wa kwanza mlango wa sura ya 5 1 hadi 6. Wajibu wetu mkubwa katika maisha ya sasa ni kuwa lazima tuwe tayari kila wakati kwa ujio wa Kristo. Si lazima tujue siku ipi atakuja, bali tukijua kwamba tumeokolewa
gizani kwa ubatizo, basi yatupasa kutunza nuru hiyo tuliyopata. Somo katika waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wathesalonike. Ndugu zangu, kwa habari ya nyakati na majira, hamna haja niwaandikie. Mara ninyi wenyewe mnajua yakini ya kuwa siku ya Bwana yaja kama vile mwivi ajavyo usiku. Wakati wasemapo kuna amani na salama, ndipo uharibifu wajiapo kwa ghafla, kama vile utungu umjiavyo mwenye mimba, wala hakika hawataokolewa. Bali nyinyi ndugu, hammo gizani, hata siku ile iwapate kama mwivi. Kwa kuwa nyinyi nyote mmekuwa wana wa nuru na wana wa mchana. Sisi si wa usiku wala wa giza. Basi tusilale usingizi kama wengine, bali tukeshe na kuwa na kiasi. Hilo ndilo neno la Bwana. Tusimame kwa shangilio. Hallelujah. 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 Haleluya, haleluya. Kesheni basi na kujiweka tayari, kwa maana hamjui saa atakayokuja mwana wa Adamu. Haleluya. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, ufalme wa mbinguni utafanana na mtu atakaye kusafiri, akawaita watumwa wake, akaweka kwao mali zake, akampa mmoja talanta 5 na mmoja talanta 2 na mmoja talanta 1, kila mtu kwa kadri ya uwezo wake, akasafiri. Baada ya siku nyingi akaja bwana wa watumwa wale, akafanya hesabu nao. Akaja yule aliyepokea talanta 5, akaleta talanta nyingine 5, akisema, Bwana, uliweka kwangu talanta 5, tazama talanta nyingine 5 nilizopata faida. Bwana wake akamwambia, vema, mtumwa mwema na uaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi, ingia katika furaha ya Bwana wako. Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati. Basi leo ikiwa ni Dominika ya 33 ya mwaka wa kanisa, tunaitwa sisi wote tuweze kuwa waaminifu katika utendakazi wetu, na zaidi ya yote kutumia vipaji ambavyo Mwenyezi Mungu ametukirimia, tukiwa tunakesha kila wakati. Basi kwa sababu hakuna hata mmoja ambaye anajua siku wala saa ambaye atakuja Mwokozi Bwana wetu Yesu Kristo, tunaitwa tuweze kukesha. Na unapokesha basi ni lazima utekeleze wajibu wako wa kibinadamu na kama Mkristo, ili kwa mawazo, maneno na vitendo tustahilishwe kusimama mbele zake Mwenyezi Mungu.
Ndio maana kila mmoja wetu tunaitwa na tunakumbushwa ya kwamba ni lazima katika safari ya imani uweze kutumia hivyo vipaji ambavyo Mwenyezi Mungu amekukirimia navyo ili kumtukuza Mwenyezi Mungu na kuhudumia ndugu na dada zako mahali popote ambako unaishi, mahali ambako unafanya kazi, ili kutumia vipaji kumtukuza Mwenyezi Mungu. Tukurangaliwa twensi tuna Bakristo tunyara ko mwereli Nyasaye gwetera sibyewa biri atoire na gwetera sibyewe biga atoire tunyara ko bitumeka buya asenchirere nkiranu kubwa mono na inde tukuinyurirwa inga omuntu muya nigo ali akomanyekana gwetera ase enchira kweboya gwetera ase enchira gukwana wose amakorwaye kuri n'kurwa ase enkora ya ime nakieko barogosoma gutangani watu inyoire gukuburia ningo oranyara gongorokya omukungu muya n'ururi tali enchira gwechabira kurende n'uria koreng'ana oyo komogoki Nyasaye ando okoreta omusasuko n'omogoko ase enka yaye twensi asobwamo tukurangirigwa tunyara kwiyarigania ase chingaki chionsi tali abang'ina boka kurende twensi abagaka abang'ina n'abasaye ase ebirengereria amang'ana na gukora tunyara kumubwena Nyasaye twiyarigania ase chingaki chionsi onde tayo manyete engaki nebiro omonene Nyasaye ni buruti bwaye nagiye kora Paulo agotia Abatesalonike engaki nebiro tali emirimo yaino komanya kurende inu mwarangeriwe munyare kwiyarigania ase chingaki chionsi nabo igo nainde ekero tari gotumeka ekeukia obuya nonyare gukurwa oyo obwate amenterwe ayeburie ase Jumapili ya lero na ase chingaki echi ase biri Nyasaye akoibire obitumeka ore buya onye turi kubitumeka buya gatuburia omonene Nyasaye nema atutangane na kubwa mono gwetera somo yo mutakatifu tunyare kubitumeka byonsi biri atoire gwetera aso kubitumeka buya nigo tukumubaka Nyasaye aso kubitumeka buya nigo koereria mugisangio aso kubitumeka buya nenchera yamo yogokina aso kwegena. Tumsifu Yesu Kristo. Nanchire Nyasaye Tata na Yesu Kristo mwana oyo mumaima Mungu wito akabarako no moyo mutakatifu osurete na Ponsio Pilato obambe twaso musaraba okweto tindege tu tinubete uchamagombe ligoro lya matuka atatu oro tokurwa saba kule olinete igora sekran sta soko lyo kwa Nyasaye Tata umubwike gima roro naira nako amba bagima na bakule nanchira somo yo mutakatifu Kirisia Katoliki takatifu ubekwamo kwa batakatifu kuruswa kwebibe kuruka kumubere no mabutakwara mone Nyasaye tukubulia subuya bwawe na mabirao wetera singana ya utugule utworokererie wetera singana yao nyarga kobeta ya subuga maboito tutumeke bya watoire asinchirere nkiranu elia sonsi na byonsi tokwererie twereria abaminto nakubwa mono tunyara tokobabegenwa asonsi na byonsi monguru otoigwe Nyasaye Tata Nyasaye Omwana Nyasaye Moyo Mutakatifu mbiyamona asengencho gwaturendire Nyasaye w'imiganda urwenga kigwato tongete goikira bono Tata ominto twakira ase nyumba yao tugogosase matogo kobonene Tata ichorio moikomo chenu twaganirwe chase chinkoro cheitu Nyasaye elinde togenderere gokora emirimo yao otomente chinguru nomokia omonguru otoigwe Omuya Tata Nyasaye Yesu no moikomo chenu biamono omunyamabera manga sebire biga biamono asengencho nandi kwabeteri tukeriga ensemo Tata ori igoro mono twanyare koba tugusangirikanaga iga buna abateri motori bw'emiganda ase ebiago biro tsinete na biro byo na kigime keu kio boteri twasabire koranche oto moyo mutagatifu otorae otoe chinguru na kimo genderere gotokonya butambi twenywere chifamire chetu Nyasaye bwa mabera twachikiria sore na kima abana bali otoete bune ebiewa abandi bachire rusa Tata bwa mabera twabasukiria sore twasabire oburendi obuya bokurugurabo nabo iga bali batigarite skuru asengencho batarakora amatemo ngogendere ko bakonya batwara obwererani obuyamo na bali babarendeta amatemo abo omongoro otoiwe Mungu koranche otoiwe Tata Nyasaye mbuyamo nasengenje iritukeri mbuyamo nasengenje twekira se nyumba yawe yogosasima monene mbuyamo nasengenje twegure lingana yawe Tata Nyasaye nakobwa mono asengenje yo moyo mutakatifu nyare gotura eni tunyare gokora yara moyo monene mbuyamo nasegete sene yeto kyandisi Tata Nyasaye yatoretire ga live asengenje yo kurandiringana lyawe monene
byonsi na onsi nebyao kobwa marata nyasaye otomolembe nobwanchani omonguru otoiwe Mwana nyasaye gatwakubuliria samangana na mangara simio ya itonsi bombera tukuyabeka sama bukao ukubulia twirane likolengana no wanja kwao ukubulia yonsi weterase Kristo omonguru wetu. Amen. Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, pokea sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lako, pia kwa manufaa yetu sisi na mafaa ya kanisa lako lote takatifu. Bwana, tunakuomba utujalie ili vipaji tulivyotoa mbele ya macho yako, wewe uliye mtukufu, itupatie neema ya kukutumikia kwa uchaji na tunda la heri ya milele kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi, awe rohoni mwako. Inueni mioyo. Tumeinua kwa Bwana. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Ni vema na haki. Kweli ni vema na haki, tendo la kufana la kuleta wokovu. Tukushukuru daima na popote, he Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Maana yeye kwa kuzaliwa kwake alitengeneza upya binadamu uliochakaa, na kwa kuteswa alizifuta kabisa dhambi zetu. Kwa kufufuka katika wafu alitupatia njia ya uzima wa milele, na kwa kupaa huko kwako, Mungu Baba, aliyafungua malango ya mbinguni. Kwa hiyo sisi pamoja na umati wa malaika na watakatifu tunakuimbia utenzi wa sifa tukisema bila mwisho. Dunia, oh,
Bwana kweli umtakatifu na chemichemi ya utakatifu wote. Tunakuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na kukushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Kristo agakwa, Kristo bokile, Kristo nachiche, tobeno mogoko. Kristo agakwa, Kristo bokile, Kristo nachiche, tobeno mogoko. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani, likamilisha katika mapendo pamoja na Baba Mtakatifu wetu Francisco na askofu wetu Yusufu na wakilero wote. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako. Uwapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba uturubie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitii agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea,
usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amina. Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, tujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu na wapa, usisitazame dhambi zetu ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, na yeishi na kutawala milele na milele. Amina. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe daima nanyi. Iwe rohoni mwako. Kwa furaha tutakianeni amani ya Kristo. Ili ya mwensi Emmanuel ya Nyasaye yo kurusibe byense, mbali negesi abarangiri wa soko nyora endagira yomoyo. Omonguru. Leo tebengane ye moyoka na moyo neno wene. Mwili na damu ya Kristo tulinde utupatie uzima wa milele. Nyasaye na manyire na nyaru mubiri mutatigo Yesu nileno manyika yeye ekyaira ebyeka watebabo nansira ene ekora yane yose asao negwete yandete n'umusare w'umureu timwe netyokonyora umubiri n'amanyika Yesu okwe ibe byane umonguru tingwenere tingoso emwane neotebengane yamoyo kana moyo nenu wene sao negwetyanda kwe
Amini nawaambieni, asema Bwana, yoyote muombayo katika sala zenu, mwaminini tu kwamba mnayapata na mtapewa. Tuombe. Bwana, tumepokea mapaji ya fumbo hili takatifu. Tunakusihi kwa unyenyekevu, ili yale ambayo mwanao alituagiza tuyafanye kwa ukumbusho wake, yatufae kwa kutuongezea mapendo yetu. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Munguru abe nainwe. Mwanane Nyasaye abasina kubalenda butambe Tata n'Omwana n'Omwoyo Mutakatifu. Amina. Tigale no mulembo Kristo kumwancha na kumwera Nyasaye butambe emise ntakatifu ya elirie. Kubakanilie Jumapili ngiya morogo bumuya ne wiki ngiya ne bisi bya Nyasaye. Kwa hivyo nachukua fursa hii kuwashukuruni sana kwa kujumuika pamoja katika EMISA ya jioni ya leo. Kato wakira Nyasaye mbuya mono asonsi na byonsi akubwa mono tukura watwensi asoboge mabwito togendera kumubaka Nyasaye wetera asibiyewa biri atoire andonsi asitole lakini yonsi kitogokora eri asonsi na byonsi twerani tuasintwe asinchira erenkeranu. Kwa maana tumeambiwa tuweze kutenda yote kwa uaminifu. Wataganilia maya nebisi bya Nyasaye bya mono assistation ya ndizi na sahaba sini na dabalende na dabamenta botambe asoboera liboino bya mono.
Ogembo yaito. Alright, kabisa unaumete watambe ndizi TV wansu no bomogusi nani munatoa batebinga igotore Ogembo live munatwanyolire misa na Father Espon otoraire misa buya kabisa twanyolire a message ya lero asego nande nko baligania asali 5 amatingume yo muroberi we misa Jumapili lakini torachikoswa ime yo muroberi we misa Jumapili atana matingu igotoko genda omotimoko kidogo toko irana tumekwirana na 5 amatingu imeyomorero we misa Jumapili una mwalimu tupatete ase mtandao Facebook Ndisi TV News Digital YouTube Ndisi TV News na boigo na bogo to Twitch @Ndisi TV website yetu www.ndisitv.net na bogo toma SMS ase namba irase TV ya igoro 0792192834 naboko tome SMS akale toikire 5 amatingu asego twenda se studio kidogo oyo minto ole maiga koranga chibichambu ya chigocha na mariogi gakoro kwa bigali nyanchama togende e break yankego tokirana 5 amatingu mbuya mono. Chinsa ikominenu sugwe kensayemo ya Maragoba kere Jumapili nichinga kichumurubilio wemisa Jumapili na Joseph Mokogoti. Asireteli ya tata elio mwana alio moyo mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Amina. Milele na milele. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Umwanchwa umurigerelia ngokwaligania asomorobero wemisa Jumapili. Gaiga na otokonyora amaigerio igoro ye pipiria. Gaiga na otokonyora chisara chicho cha Katoliki alese twebire tunyara kwenyoria na gaiga na otokonyora 5 amatingu imeyomorobiro. Ogosoma kwebanjiri amatera aliyogo saba na boiga bateri korwe chikwaya ao abo bago korentera amatera atana matingu yemisa. Zote tariki na nche Mokogoti Joseph kila Jumapili chise 10:30 mpaka nsa ya moya Maragoba tomocha. Twari tariki kere Jumapili eliubwegokie imeya Ndizi TV. TV na Smart TV.
Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakiranikiru ndekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi neji kaunti chito etanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore Dizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Dizi TV obwensu vuomogusi. Keroyo mona bwate obosibore bwo kwemanya korengana nerichiko nagekogera ase entunda ende megetaseni kiandizi TV to kubaletera emanye Jumatatu Kiraritkoria Jumatatu enseyemo nabo igo chinsa isato imeya emanye Jumatatu omwancho muri ligo to koletera amanga yanyareko bagagwateka imena isiko yorogongo rwagusi ntobe togo gusangereria amange kubwatirana n'abasaki baito anene chinga kechiga bakenya bagenderete kwemurungania kubwatikana nogo kunga kubulima nonyera bonigo oboteneri bwa serikali ya Kenya kwanza bagendete ko bakubulia bakenya banyareko baukanye ka chinga ki bagendete ko bakubeka emerobelio yokwenekia buna obogima bwanyareko babokoroba ayonsi nimeye manye Jumatatu ekero igotora bwatirana nere Joshua uta asensemo yebimanyerio nabo igo emanye chigosori nigo maranyareko mokumerana amonere Sultan Victor Obanga nyareko bagatorera mange nganyareko bagwateka korwa ase ebiti byaito byechigosori tomo cha gosangana nche Evelyn Osero na nche Josephat Amisi imeya emanye Jumatatu. Oboremi nobonda nomurubiryo bw'ogwesemya na kwimanya iguru y'oboremi bw'ekerero asa abarimi bonsi imeyaliro baria gusi nabeire ngo batebya nga oboremi nobonda nabo igo oboremi nesiro nabeire ngo gotaria imeyaliro baria gusi tumera n'abaremi ao asto gusangana gukwana mange obonda bwensi ya Kenya nigo bokorwa ase ebimeri ao gati ebimeri ebyo nekawa echae gati ebinde binge imanye oboremi bw'amugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero y'abalimi bande bagenderete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi igombwatie imeyo moroberi bw'oboremi nobonda oyogokera butambiri tukolia maine ense monene usugo ikachinsa ibere chamagoroba ndocho koletera amangana mange igoro y'oboremi nande nigongo batebya nga tegana irio tware oboremi obonene elindo onyara ko bagokora oboremi nabo gutwara ikiginge gesinini kurinde okoro oboremi bosomete nando nyogotete ndagere yetio kebuya elinde nayo igwe obote bwoko yeria endagere yo niganeti egetunguo kore para igochigwerete nganyare boyekire chinsaga oboremi nobonda Jumanne chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukuria Jumatano chinsa isano ni mochia mugaso na Mildred Momanyi naro producer yane mbwati to ande bakasomore mimo boli na ki akora mabera yanyara ko bagagwansaiga Nyabeta kira ritukurie wiki kurwa Jumatatu gwika Ijuma chinsa ibere nenusu chiabotuko imeyandizi TV Nyabeta asegati yaito ntobwata abantu bali noborema nabantabwa mbabwata magani yabo mbabwate byewa mbasomete naboigo mbatagitama baga asemeremo nakubwatisiwa asubugima bwokera lituko inyura oborema igoro bore inyura kerema nkerikose kwa inyura ekerema ngechiche nakyo gekogera asumuruburyo bwoborema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliyotamanyiti igoro yabo
tutabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ali arengete abantu baito abali no bolema ayekwarorire bagotenga Kira rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima imeya Ndizi TV omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigereria na gutusira kira Asese miao enoti isano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora ubwoti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simi yao ime Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi Ndizi TV ubwenso bw'omuguzi nigo bono yakunikira undekerene nego kurengera chibice chinkiya nabo igo chinkeno nukukigima nabo gotonyora asoro gonko bw'omuguzi niji kaunti chito etanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'omuguzi Keroyomo nabwate obosibore bwo kwemanya korengana nerichiko nagekogera ase entunda ende megetaseni kia Ndizi TV tokubaletera emanye Jumatatu kira ritkoria Jumatatu enseyemo nabo igo chinsa isato imeya emanye Jumatatu omwancho muri nigo tokoletera amanga yanyareko bagagwateka imena isiko yorogongo rwagusi ntobe togo gusangereria amange kubwatirana n'abasaki baito anene chinga kechiga bakenya bagenderete kwemurungania kubwatikana nogo kunga kubuyima nonyera bonigo oboteneri bwa serikali ya Kenya kwanza bagendete ko bakubulia bakenya banyareko baukanye ka chinga ki bagendete ko bakubeka emerobelio yokwenekia buna obogima bwanyareko babokoroba ayonsi nimeye manye Jumatatu ekerbo igotora bwatirane nere Joshua uta asensemo yebimanyererio naboigo emanye chigosoli nigo maranyareko mokomerana amonere Sultan Victor Obanga nyareko bagatwerera mange nganyareko bagwateka kurwa ase ebiti byaito byechigosoli tombo chago sangana nche Evelyn Osero na nche Josephat Amisi imeya emanye Jumatatu Chinsa ikomi nenusu gwikenseyemo ya Maragoba kere Jumapili nichinga kichumurubilio wemisa Jumapili na Joseph Mokogoti Asireteli ya tata elio mwana alio moyo mtakatifu amina tumsifu Yesu Kristo milele na milele amina milele na milele amina tumsifu Yesu Kristo umwanchwa omurigereria ngo kwariganía asomorobero wemisa Jumapili kaiga no tokonyora amaigerio igoro ye pipiria
gaigana otokonyora chisara chicho cha Katholiki alese twebire twenyara kwenyoria na gaigana otokonyora atano amatingu imeyo morobio ogosoma kwebanjiri amatera aliugusaba naboiga bateri korwe chikwaya ao abo bagokorentera amatera atana amatingu yemisa Wate tarikina nche mokokoti chose vukela Jumapili chise 10:30 mpaka nse ya moya maragoba tomocha twari tariki kere Jumapili eliubwegokie imeyandizi TV
Alright kabisa, mjamono sana. Yekurunga St. Annes Ogembo ekwa yengi kabisa. Lero no tuliga live na twabatebetie kuchaka chinsa una twachaka 10 mpaka enseyemo ya Maragoba. Wana twikira 5 amatingu imeyo muroberi w'EMISA Jumapili. Na rimwe tumanye tobotambe 5 amatingu igotoko yakirekura. Totebye ekwa yeye ambaye na meta pambele inga number 1 number 2 number 3 number 4 na koko na nyuma tutarachi gosoa ase amatera ya 5 tiga inya some akanaya somire oyo minto producer yane Abigail Nyanchama producer yane Meth producer yane Victor Sultan wanyale konya banga egereto yakirekura amo 20 ogotera gutangani moyo wangu ogotera wakabere neno ogotera kwa gatatu Bwana Yesu ogotera wakane na panda ogotera kwa gatano wema wa Bwana na nyumba turashiko sororo tikandara aba interview kidogo egekogeranga na bwaba banyene aseigo skango gocha baba mongina skango gocha kidogo nchugo chaga iga kidogo mongera likondelio anyale gontebia mangana abirata tulikondeli baba bwairire buya utumia likondo lende baba bwairire buya na kiokoro kwa Joseph niondara ligera ligalia bakwani ango bali TV me bakwani abali bali bakwani abarali abandi TV bwairire buya muyamono sana na abaligerelia bonsi bwairire buya batoligerere ti bwairire buya muyamono sana bono no tolega igandi TV live gaiga ngaitole tole Sentiana ekanisa Ogembo okay kityo kyogotera baba sekwaya soprano gotera asogotera okwaru ule mwara ko ile style engabuneye tokende na yango soprano nje naje ntutweka toende 1 2 3 go ebona nimekuita unitie ima ebona nimekuita unitie ima. Asante sana mjamono baba mjamono sana sengencho yogotero kuya babandi mwachagete kwaye nachagete kwaye na njagete 2013 mpaka boniga miaka yirenga yarire nakolire miaka 15 ndio yogotera ase kwaya ngotera liogiria alito lya kabere eliogeri lya kabere ogotera oniraro ogotera sikurumaiga ase kobo yao ania korunyomba ya ninje weka ngotera tayo gaiga ya ngotera ale ekero tuli kanisa na lya kwegoki lakini bono nere nguna korengereria raicha soe kora motera liole nyomba gotera gete motera linda igubya sana mokunere na korigereti mokunere moyo wangu moyo wangu okay ero itabeli naki era naki agitabeli nera na bakuira neri moyo wangu unashangilia mjamono sana naki akoro kwa baba naki akoro kwa
na kiakoro kuyo ko Mwako mdakoro kwene liombaso tali omino igaro yo mwakone akoro kwene liombaso njieko ene liombaso njieko wate bakwita belinaki moyo wangu ona. Asante sana uyabono sana asengencho togendrete kuligereria amatera mayabuna nabatebya amatera 5 naboko tome SMS asina mbere TV yao 0792192834 egera to yakire kuranya nyuma tutragenda tigambuli umwalimu nga amatera yo mwalimu na watebiri etalia wachakana mali etao na ndo rora totebinga amatera ya mfole mwirenga watoletera tukulia lero asa malieta aba tegele bandisi TV ngoba kwani bayirire bia Samalieta ngoro kwa Dennis Bosiro Ogembo mwalimu we kwa St. Anne's Ogembo. Yes. Ngoba karibisha se kwa yeito Ogembo tole life. So ngoba karibisha samatera yeto wate volume 2 na volume 4. Ena to watora baletera lero. Sengenjera ndentu abaletera te volume 3 na 1. Igere mchanganyiko volume 2 na 4. Okay. Wano muralia. Okay. Bono lende amatera ya ngakitoko nyanyora nyuma turaje ko swasali amatera abone ya mutoko kwana na wakonda YouTube oli ke St. Anne's Ogembo town St. Anne's Ogembo town parish choir yes na ukonyanyora ase channel hiyo okay bone igiga naro mbiyamono sana asante sana baba mbalenga muri ase choir mbalenga muri ase choir chakana Marieta aho baba Marieta Yanda kwani abali bandisi TV nga buyamono sana abali motolire timbu yamore buyamono yes aiga to St. Anne's Ogembo town choir ere parish choir ese choir yeito na abange tole nonya bono iga abandi babwata makongwao batacha Gona abange more abange mbabwate namba gusa abange mbalenga ngo twara tole namba inamba mbalenga abo abange 35 very good 35 wate bokoro kwa Luz Kerubo Abuya producer ne yante binga nyonyuma tutaragenda tana matingu watera ngura nte biri tura tenga kidogo o gokoro ku unyenyekevu noko manyete unyenyekevu arara noko manyete okay nyuma tutaragenda se producer ne gokunango warayi wango na kiwokuna asante sana byaona baba arara kabere unyenyekevu tigoyo minto producer nabako tobekera unyenyekevu kidogo unyenyekevu nabako tobekera kurugabo baba ina nase line kwalenga alafu unyenyekevu ngocha ndase murabande asenge njonga manyetenga abara imbale maiga nakibwetu matetega baba nakibwetu matetega oyo minto producer Sultani obange bako bwata na Abigail Nyanchama nabo tokonyarogotero kwo egere tunyale Unyenyekevu
Alright, kabisa, asante sana. Asante sana St. Anne's Ogembo na otolega igalero live. Punyamono sana chimessage chachira chinyinge sana. Kakimonya anchire nkune chimessage nkego. Anna Omoyo, Emma Omoyo korwa kanyimbo watching live, pongezi kwa hiyo kwaya yetu na mwalimu wetu mwalimu Dennis. Asante sana Emma Omoyo. Okwana Ambrose Okwana Ambrose. Hai Mokokoti ni Emmanuel Tigo kutoka Nyamataro watching live on DC TV. Digo ngagetenga Tigo no lega bumbuyamono sana. Hai Mokokoti ni yale ni kutoka Bunyagatanyi na naomba song ya vipachi na Saint Praise. Asante sana Haron DC TV pray for me Bwana Yesu chibu tosha ine ya Nyansara lakini rende ntoto bacheza Mokokoti God is good ni Isaac Omosa na Florence Omosa from Nyamataro satellite. We attend mass at Kisi Town Parish na father angona ramfato lio banega komo bale fata menge. Greeting to St. Catherine Osiena Chumuya ya Nyabururu Baris. Asante sana Mokokoti, weka moyo wangu etatebetia reningo lakini atebete weka moyo wangu wakuwa na lende lieta oyololense Nyaburumbaze watching live. Clinton Mokano Robi Muna Botambe kurakiamo kama kibinyanchwa chironge EMISA na my wife Madam Tabita daughter na bana mbuyamono sana igakoro ni entakunero boy shop iko poa na gotea Gobra chairman Egetukison ni Enako Kibewa. Asante sana wo Imasing Eva Omurwa from Oroboti. Asante sana song number 3. Najisoma song number 3. Asante sana Dominic Ombogo korwa Ogembo Town Parish secretary choir. Naomba wimbo moyo wangu secretary usabire moyo wangu yonde akurungana Florence Sobi igagoteba gali geretino mwana we Grace na Patience na Josephine na Bandebonsi asego tikatogende asemateraya ala Facebook ngochanda se Facebook unjisome chonsipi ekiagera ndise TV nero bwansu obomogusi producer yane Sultani Obang bakobotana na Abigail Nyanchama agotero gutangani moyo wangu bakoko kuna alafu akunonsi tuma yako yakira ekura agotero gutangani moyo wangu.
Sifu ya Bwana. Sifa kwako, Ee Kristo. Ninapanda milimani, nashuka mimi, ninashuka mabondeni. Napanda mimi, ninapanda milimani, nashuka mimi, ninashuka mabondeni. Napeleka neno lake Bwana Mungu wangu, kwa kabila zote za watu walipokea neno lake Mungu. Napeleka neno lake Bwana Mungu wangu, kwa kabila zote za watu walipokea neno lake Mungu. Nitaenda mimi kwa waliofungwa, niwatangazie kufunguliwa kwao. Nitaenda mimi kwa waliofungwa, niwatangazie kufunguliwa kwao. Napanda mimi, ninapanda milimani, nashuka mimi, ninashuka mabondeni. Napanda mimi, ninapanda milimani, nashuka mimi, ninashuka mabondeni. Napeleka neno lake Bwana Mungu wangu, kwa kabila zote za watu walipokea. Mono sana napanda mimi, napanda milimani, nashuka chini, nashuka mabondeni. Panda mimi, panda milimani, shuka chini, nashuka mabondeni. Napeleka kwa kabila walipokea neno lake Mungu. Napeleka Bwana Mungu wangu, kwa kabila walipokea neno lake Mungu. Wawa. Asante sana. Mwana watebya abarigere bandise tibya bakena banene. Ano bwansu bogotoka yekorunga St. Anne's Ogembo nandi gotoro Ogembo Parish yenyene. Fata ini church onsare bako watana na Father Espon. Asego togendrete atano amatingu imeyo muroburi wa EMISA Jumapili. Nande bunere botambe gotoko batebinga matera ino nama yale nako bwa mono number 1 number 2 number 3 number 4 ngoro kyoko. Asego nyuma tutagendra wakachikura. Oyo minto omunyakerego nabo gusuka goja mutuga iga kuburia maburi abera atatu kaba minto bagenderete konya waka ekura nabo kubwata likondelyo nabo gotebya abaligerelyo murigeryo ndisi TV nga ningo marietao nako bwa mono ingiura se kwaya abakwanire abatamasati be radio yaito ya DC ne TV tari radio ne TV yaito ya DC TV obwansu bomugusi yes Nzaza malieta bakonda ngel Patrick Nyaboke Peter Siombasa Patrick Patrick rolio Patrick Nyaboke Peter Siombasa ngai Patrick yale na motigaka awa kondo kaiga inara yan okoko Patrick Nyaboke Peter Siombasa Peter Siombasa asante sana nkiura se kwaya baba inzo munyakero obwe kwaya nayo munyakero obwe kwaya abana kwaya mbarengo bwate abana kwaya mbwate 37 abana kwaya 37 bonse bingo jabara se kwaya mbaroro bagakarisko tigasi bone getore 27 na bagocha se kwaya iko komimba hiyo bakarisko asobokoreri okay muyamono sana mono monega sio munyakero gonererie tebyo murigelyo ndisi TV murigelyo ndisi TV Ngasio munyakero gase kwaya noko bo muteneneri bwe kwaya noko rwa okareta biribigane irio ngocha natebigwa
amaganeri ari ande na chananya kobo gutsa saba na kwaya bane maybe nabo konyora kero kende omonto nabwate litangaso gete bono nabakurieti sende buno manyakerogo namanya kwagote asomo secretary one kana narigeri nari norire ngambi yari romanya kuribeka asetangaso buya mono sana oyo minto kare gato tebingere bagotera no mwako engwe unagotera base ayangotera kibwanje ta saya 5 amatingu ime yo murobirio wemisa Jumapili korwa Ndisi TV kurukyo ko bwanje tayi naamini ya kuwa utukunera bono wema wa Bwana mbono nya nditwange no na Patrick igaiga ari gutaka iga naamini ya kuwa bona tikatwasumwe Patrick tikatwasumwe bono uyo Patrick ora aya 1 2 3 twende naamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika mubwatese asante sana mjamono sana oyi Patrick by the way no mini oyi Patrick mjamono sana tiga torwororo timatigo setokwenda se Facebook kidogo asenge nchonga echi message chabere chinyinge kabisa tikaboniga togende ase omonyene amachiko nalega iga kobeka amachiko ye kanisa whatever yani oliote neneta amachikali ya chinsa whatever nalega iga ngaji yali totebyanga marietao nando totebinga asegasi yao ninkiogokora asamarieta ngorko master events igasi anase kwaya no kurigereria chinsa norio okobuna lichiko ichiko buna kieri chinsa mware twatebe gutsa 10 dakika 20 na chitwa chaka igo ichiko rero ndibuniri inere gasi yane okay mujamuro sana inere gasi yao uyo kubuna lichiko ngyo komotebe uyo kubuna lichiko ntobegete eviwango akaneri gokora igo naboko mwaige susurogete igesusunonkero lakini ntaramwa ero monyena akogekora Mimotora mwa igago gekora. Bono. Ngakia kora manyo obune lichiko. Ekera ngakia kora manyo obune lichiko, ekera achire buna saa 8 ne deke yemo, automatically omanyiro obune lichiko. Aho koreke mira. Buyamono sana yo minto. Asante sana. Tikanda so ase SMS ja Facebook, SMS ja jira chinyinge sana akurunga chofri. Omare kurwa na Nyorobi chitu kama best choir. I'm proud of you. Mokogoti good job, asante sana. Frederick Nyamache, good job, keep it up, asante sana. Dominic Ondari watching EMISA Jumapili, my sweetheart beautiful wife Roslyn, asante sana. Dagrasi Mariga Mose mjamono sana. Ai kwaya hiko sawa kabisa, asante sana. Elizabeth Kerubo igako tebanga omwana bwe licha kurwa Chironge Parish tuko ndani ya EMISA, asante sana. Brent Shari niko ndani from Sengera Parish, asante sana. Dama Evans yako tebanga amen. Spark Justin Kinara watching live from Kisii Kegochi, iyo kwaya iko juu sana. Chaguo langu ni moyo wangu akimuyakira chikobi ekiagera otebire mure iguru kabisa na ndo cholire moyo wangu akechofrey Masha Mesiani watching live from Nakuru, iyo kwaya iko sawa. Wako YouTube mure YouTube mbare YouTube by the way, wako YouTube YouTube mbaro Espon Nyakweba Ratemo watching live from Nyamira. Say hi to choir members Ombogo Dominic and the master good people, asante sana. Edwin Michael watching live from Doha Katari. Say hi to my wife's Mercy Mam Nyaboke Jared Charlson Nyakunde Suneka Parish and all Mogumo Church choir, asante sana. Dominic Nyabuto omwalimu Dominic Kurwa Keumbu Amasago Pesa with my daddy Dismasi Nyangai Nyabuto and Mama Muratunti in Mbaka Tamati, so iko sawa. Kariba Kirisova hapo Trisa whatever amen. Derek Keruba whatever tumusifu Yesu Kristo mera na mera amina. From T-set niwekea wimbo wa mtakatifu Dennis Bobaracha, asante sana. Brutus Ayuma Kurwa Nairobi niko ndani. Albert Kirera well presented from Mayanyingwa dundi in adi mwisho. Randy Randy Depta gagotebanga amen.
chimessage chiachira chinyinge kabisa oyo minto Abigail Nyanchama urase studio noyo minto Sultani Obangi na otora monere gaiga agotera kuri wachoriro Sultani Obangi na bakorase mugata beyo otobekera gotero okwo toyunge kidogo tokwena na chiza chetondo chechikomyoka kabisa togenda saba na kwaya ba kidogo alafu tumanya gukora kase kwa Asante sana mbiamono sana matera maya kabisa mbiamono asenge joje SMS mwandate gotoma asenge njonga ndisi TV nero obwansu ubomogusi bangere gwakachikura by the way inu muri gwakakura mwagire kura ngorokyo wa wachora ngaye chairman ngai chair lady yako wapi chair lady yako wapi ngorokyo wachora baba wema wa bwana vera gabu neto tenginaya unaenda wapi tena wema wa bwana vera gabu omwaka ongera mwaka oyo likondo mwaka mukatero kigwachorire na yake kurarie tali ona kyokorokwa njencha kubongorokwa osamisi nchako bongorokwa osamisi asante sana ndio gini kabisa korokyo gwachora moyo wangu moyo wangu ngero mwaka oyo likondelio yes akyokorokwa Dominic Mbogo yes secretary ekwaya secretary nero oyo egasi secretary ngaske ngwiranire gosendaki ngiranerie egasi secretary no kubeka ebintu enseiga amariko iga tenena namanya gochana tenaga na tena naki igo muroche lakini no toikere okay igona yo kongororia ninje kongororia ngana la kongororia ndo digangu ngorikyo gwachorire injo kwana
ngoria gaiga saa 5 lakini moyo wangu lakini koranje umbekiro nisikilize moyo wangu choro kama woka moyo wangu ila neselaini na chire agakire ntiko kwani gakino nya mama aso wanje mogwani mama Esther Wochere na Robert Manyange sibare anya sana ko basisenia Robert ningo Robert Manyange ntata na mama kuruku Esther Wochere na ndo yonde bono na boboka ndoli people mbono tore okay mbiano sana asante no mwarimu Esponi Ratemo na balimu bana bogembo bonse thank you Ratemo Ratemo kweba kona kuminga Esponi nyameto wakwani ya njenjiete mbiano sana namba moyo wangu ndojenga moyo wangu kale gocha buya sana oyo minto tikango na boli oyo moiga tororenga nkorokio kanera gochora baba mbuyole mongera likondo ngero mwana likondo na bwate likondo na kiokoro ko baba Ben Moraro ligere liali ase TV Faith Mora korokio ko wachorire unisikilize nkwale ngase mkata baba uli kwale moyo wangu neno Bwana Yesu na napenda Bwana Yesu ndiye chiputosha nkurasa mkata kweli Bwana Yesu chibuto Bwana Yesu asante sana mjamano sana oyo minto sultani obangi asenge nchuchinsa chigoto amakidogo na bogo tobekira gotero kwa kama wacho ruga igatura yunga kidogo asenge njonga igotura sendis tv wansumo kusi atano amatingu na bogo kura kurisko gabo na baro bakire kura yabo tiango turarogotera kuri wacho totenge kabisa Tabia kwako mchana usikie sala yangu unihifadhi mimi unihifadhi Bwana tabia kwako mchana usikie sala yangu hakuna Mungu kama wewe awezaye kufanyavyo wewe Bwana. Alright kabisa unatoka ndretega una nabatevinga na tana matingu imeyomoro biri EMISA Jumapili akotero gutangani moyo wangu mboneka bagata moyo wangu wemeke moko igoro moyo wangu wemeke moko igoro moyo wangu wemeke moko igoro tiakurusia moko igoro byamano sara tikakurigeri maga achia lady moyo wangu wemeke moko igoro atigare igoro gabo moyo wangu amako katigaro producer yana bantu mboneka tikakwira nyoko bokoinse yakwira nyoko tuake kura kabere baranga makayo producer yane toranga moyo wangu disciplinary kwira nise moyo wangu mboneka wale producer 11 asante sana neno neno 1 2 3 4 5 neno namba 5 alafu Bwana Yesu 1 2 3 4 5 6 Bwana Yesu 6 aya napenda napanda bin napanda okay wema wa Bwana mwelekezi wangu naona kama wema wa Bwana njia ready weka igo moyo wangu chibutosha alafu neno alafu wema alafu oyo ya mwisho kabisa ya mwisho kabisa wema wa Bwana nero tigara nero wekonyora wema wa Bwana togendango oyo minto sultani obangi moyo wangu tuanze kutoka chini tukipanda juu yo naamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika njia walio hai katika njia walio hai katika
katika njia walio hai. Asante sana. Etwachakira ku namba isano gutira. Bono tiga tugende namba inye oyo minto sultani bangi bakubata na Abigail Nyanchama. Namba inye gotwanyora ogotera gokurukunga. Igogotwanyora ogotera gokurukunga. Napanda. Namba inye napanda. Turapanda milimani tushuke mapondeni kidogo alafu tukiendelea aiga no bwansu bo musibo gotoka igotore ogembo kwa OGEMBO PARISH napanda minto sultani obangi kasi kwako. Sifa kwako Kristo. Ninapanda milimani, nashuka chini, ninashuka mabondeni. Napanda mimi, ninapanda milimani, nashuka mimi, ninashuka mabondeni. Napeleka neno lake Bwana Mungu wangu, kwa kabila zote za watu walipokea neno lake Mungu. Napeleka neno lake Bwana Mungu wangu, kwa kabila zote za watu walipokea neno lake Mungu. Nitaenda mimi kwa waliofungwa, niwatangazie kufunguliwa kwao. Nitaenda mimi kwa waliofungwa, niwatangazie kufunguliwa kwao. OGEMBO yaito. Napanda mimi, ninapanda milimani, nashuka chini, ninashuka mabondeni. Napanda mimi, ninapanda milimani, nashuka chini, ninashuka mabondeni. Napeleka neno lake Bwana Mungu wangu. Alright, kabisa mbuya mno sana. Napanda. Tumepanda by the way. Gotunateba ngeto chakara namba twanyolire isano. Twanyolire inye. Namba isato igotwateba. Namba stongoro kyo gotwateba. Neno yo minto sultani. Togende neno. Mungu wetu kweli ni imara.
Alright kabisa. Buyamono sana. Na kitu alikuita. Lakini tikatola tena mswati huyo. 1 2 3 twende. Yeah. Asante sana. Ayo minto producer yane. Abigali nyanchama bako batana Sultani omwana bobangi. Kagete bono igotoko genda namba 2. Namba 2 ngagete gokurunga wema wa Bwana. Chibwe Bwana Yesu Bwana Yesu ogotera wakabere tumanya kurororo totige na mbeyemo togenda interview kidogo tumanya kurororo tokole igo Bwana Yesu. Ese tebe wansu woma usi Bwana Yesu ndiye jibu tosha katika maisha yetu wanadamu. Yeye ndiye tulizo bora wakati tunapokumbana na shida. Bwana Yesu ndiye jibu tosha katika maisha yetu wanadamu. Yeye ndiye tulizo bora wakati tunapokumbana na shida. Paulo na Sila walimwita Bwana, milango ya gereza kweli ikafunguka. Paulo na Sila walimwita Bwana, milango ya gereza kweli ikafunguka. Danieli Bwana kampiga kutoka shimo la simba akatoka mzima. Yule nabii Danieli Bwana kampiga kutoka shimo la simba akatoka mzima. Asante sana. Alright. Nogembo kweli. Nogembe town town. Taribo songo. Town. Ogembo town. Tao. Asante sana. Asengenjo ya chinsa cha mnyokire kabisa. Timanye tinga mongi na nchwango kocha baba. Ebu ncho kucha tu hapa hivi. Dakika 2 tu harakisha chinsa chalire. Kale kunywa mache nga mongera likondeli suka uchigali baba suka uchigalia ebatebye abaligere ba Ndisi TV ayeningo. Asamaria Patricia Ongori. Patricia Ongori. Asante sana ngiora sekwaya ole member tenenere tobo eliti eliti igongo chabale baruara ngo chabale baruara ngochande nara bakonya sense mo yukubadiwom ndaiti bantu bane baruare. Asante sana igatenete obweriti bwe kwaya igori onyoreri kuba na bagocha sole oyo korolire na bagocha sole yegera naliye kwaya itera nyare kogendera. Asante sana na kweli ne bweriti ole nande noleti baba mbuya mono sana asemya kire mutu ngayoroche kwaya yereike aso bweriti ekwaye yes intagete gotena na imara kero turanyare kubwatirana na baminto anyare kumbwatis tunyare kogendera bya sense moyo bweriti na sense moya matera na kurandiringa na linya se kenengi iturate gutokora ekoero bachani uboro bwa kabiri guchia sinyasa buya mono sana asense moya obweriti bwe kwaya era matukali mutungonde tabaisa koruara kolende babe bonsi buya
bamuterere omonene. Asante sana mbuyamono baba mbuyamono sana oyo minto omwalimu asengenjo yechinse kiagara matera mwacholire abuge kidogo asengenjo yechinsa ngayi orochora ikie kwa yeye asamatuko ali mutu kerengeri gita katoramo nabana kwaya abana barai. Yes. Nto ligeti matukale mautu. Nyole ogembe ito tobate studio ito ya recording. Tawe kole binde bito kwende video shooting tokene nto yebwate. Wana kera waminta motagete gosibalimu aso mutandao muraenda se channel yaito moto support mne kwaya aso keleta sentence Ogembo Town Parish egera monyora matera itarororo aigwa ikirororo tirimbo kaiga ora subscribe share egera wetani abo gwanyara watokonyire tonyale gusuka myamono sana. Asante sana nabo moko enda se YouTube channel mnabatebya egera no moko banyoraroro egere banyale konyora na baro banyore bitoki egere banyale kogendera asengencho yechinsa boniga ndochenga chinsa chialire tiga twebeka somonene elinde tonyale gokura oyo minto naboko mongera likondo egere go naboko chaka nkole ase nkole ase chinga kishaboniga maragoba asengenjo nga chinsa chatamire sana naboko kwanya abaligere muligere ndise TV alafu otebaya ningo nyumo tarasaba agende ngitangani ngotebi abarari bandisi TV buya mono asogo twanjira nande buya mono asogo chase parish ito Ogembo na twagokire asonsi mwatokoreire asege kike twaberera mono inwe. Asante sana nyumo tarachiko saba abaminto mbale tuacha na barabu tigabache ase screen na waro baba kwanye babate barumbarabi na bagusuka maiga kidogo abaminto balitwalenge na barabo na mogo chagaiga na inwe egere morwa makwani egera na barabo Ogembo baba manyenga ambarabi aba bakora ndisi TV obwanso ubomogusi abana bwa baradia. Karibu sana. Nikae nyumbani mwako Bwana Mungu siku zote za maisha yangu Bwana. Asante sana mbuyamono sana na bwaba bakirega iga kagetenga abande ngocha bale gocha lakini rende naboko chaka ayeningo nande ngaikwarule nande gasikyo kora asendisi TV bwansu ubomogusi litangani ngwa kambi ya mona sabantu b'Ogembo sogo twaligani bya mona abantu bandisi anja serieta ngoro kwa porinarisi akama ngokora ndisi TV muna reporter asebali mukoligeri news mwara igure lieta porinarisi akama bono nero yo mbuyamono yo minto abonaris akama igare reporter yaito gari ndisi TV. Karibu sana yo minto nancha samarieta ngoro kujuli dikondo beka bya baba Juli kerubo gichana angwa Ogembo Parish mbuyamono asogo twarigania twagokire twarire ringanamo ase nko bakira na inde mbuyamono they have really sang baterire buya fado turandeiri abono kingo batebinga bagendere no moyo yoyo wogotera na kulitangasa ringana ria Nyasaye. mbuyamono sana oyo minto mongera likondo nera totebiere ningo Boirire buya inja samarieta ngoro ku mwagi metusela njengo kora bune producer gari ndizi TV ninje narenge maiga kamera edi. Yes. Na nikiendelea kukaa hapa nafikiri nazaenda ofe. Yes. Eko babeke mbeo. Mbuyamono sana oinero liko tobeke mbeo bakubwatirana noyo minto yo chireboniga na totebia ningo. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele amina. Mmeni confuse hapo kidogo. Ni gani kuna wengine wamesema tumsifu Yesu Kristo kwa kuimba na kwa kuimba na kusali tumsifu Yesu Kristo. Amina. Nchengoro ku Victor Sultano ibo banginde ntwarenge na our assistant manager koroko Hezbon Nyamete asenara soire go kirete momoro cyo cyari onaro ulio karali ko make sure ngankora kanatore tukira ngambia mono sana asogo twanchira go chaiga Ogembo Parish. The next time naende ntogocha mbia mono asenye nche chinsa. Asanteni sana. Asante sana mbuyamono sana oyo minto Sultani Obangi Metrera Abonalisi na Churi noyo minto Esponi amaiga mwewa ne manager yaito okorokunga John Ikebati
nabakwani sana ngochalenge nabange bale gocha lakini asenge njwe chigasi au otebanga tiga tobakwani igonga mwakwani wa ne manager onyo minto John Kebati igona bogoswaiga egere ochake nkole namasabo. Twigene tusabe serieteria tata y'umwana lyo mtakatifu amina tata iteure iguru tetaria ulisikwe ponda wabo chiche wanja kwa okora kanasa yabuna yoro twabone ndagere ite abono torusie beito na tugutiga bagota chiye tubasego tubeka sogo tema ne otabal kuraso wensi amina sara ya maragoba nyasaone uraiga kugosasimande gokoligiande no koli wensi ko moyone na wakere byoka bawantongete kwambwenetie naende wankore to mu Kristo buya monase nema yawe yonsi na ndembuye kia kwande ndia sekere kia rero amen pona uvera stata na somo na buarenge kare bore bono burabe miaka yonsi amina mochenta tanya sai to wakere buya na ndembuye monase ke wakiubugima buya mona Nyasaye sekereke kyabono kwanyarire ko bakogo to abarari kurwase TV ite ya Ndizi TV munyamabera mange toiranire buya ko bagwatwenye ira sekereke moneno ito roraki bakunyara ko bakoirana kabamona barabo kabumurendi obo goikekero baikire Nyasaye torro na intu abana kwa yabo OGEMBO toicheri ne chinema chiao tonyara ko batoko goterra botambe na korandia lingana liao elitonyale ko batogotoria mioyo yabange munyamabera mange na intu boigo kitoko nyara ko batoko genda sichinyumba cheito to sesene ti family cheito sesene abaibuli baito basani baito na boigo na babisa baito na bonsi Nyasaye abaganetio ugotori wa kwemia yao makena ko boli tetere igorabo nsiyo burayi bwa Kristo monguru toiwe mongora nchotewe mona tata Nyasaye mbunya mona senga njochinga kwa twaire ko twaka chaka tena twakole tata Nyasaye mbunya mona senga njwa twaira mali yama yambunya mona senga ncho ya byonsi na onsi mona tata Nyasaye kitoko genda bakole bandisi tete tata Nyasaye otusesene nakobwa mono bonsi bali baito barabanene mona tata Nyasaye kurwasiyo na director chetu tata Nyasaye unyale gotosesene atwensi amo abaregere baito bandisi TV abakena banene to bakira samoka umone tata Nyasaye nakubwa mono to morembe no wanchan egere gokwina tata Nyasaye onyolenga tuyaliganire umone tata Nyasaye onsto sabira na kwegena wetira siritiri umano Yesu Kristo oyamanyata na kugamba asemiaka ne miaka yonsi tata Nyasaye tata tuseni twensi tata no mwana no moyo mtakatifu tiga oseni mwenzi Bwana Yesu ndiye tabibu mkuu kati ya matabibu duniani. Yeye huponya magonjwa yote, kwa imani twende kwake tutapona. Bwana Yesu ndiye tabibu mkuu kati ya matabibu duniani. Yeye huponya magonjwa yote, kwa imani twende kwake tutapona. Visiwi wasikia, vipofu waona, viwete watembea, nasi tutapona. Visiwi wasikia, vipofu waona, viwete watembea, nasi tutapona. Mpishi bora kati ya wapishi ulimwenguni. Chakula chake anachoandaa ukila utaona njaa kamwe. Bwana Yesu ndiye mpishi bora kati ya wapishi ulimwenguni. Chakula chake anachoandaa ukila utaona njaa kamwe. Twende wote tule mwili, pia tunywe damu. Ni chakula cha uzima ule wa milele. Twende wote tule mwili, pia tunywe damu. Ni chakula cha uzima ule wa milele. Otwa bene
kenseyemo ya Maragoba kere Jumapili nichinga kichumurubilio wemisa Jumapili na Joseph Mokogoti. Asireteli ya tata elio mwana alio moyo mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Amina. Milele na milele. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Umwanchwa umurigerelia ngokwarigania asomorobero wemisa Jumapili. Gaiga na otokonyora amaigerio igoro ye Bibilia. Gaiga na otokonyora chisara chicho cha Katoliki aleso twebire tunyara kwenyoria na gaiga na otokonyora atano amatingu imeyo morobiro. Osoma kwebanjiri amatera aliyogo saba na boiga bateri kurwe chikwaya ao abo baro kurentera amatera atana matinu yemisa. Ndiziti